ukusanga murembo urwambara batungaho urukungana baganiraho n'abavugi ba taxi bakama ba taxi hamwe na nabembezi b'abavugi ba taxi umurembo urwambara ukureba kuba kubasa kwerinda za butandu no kubegesa amateka gahanguto gwakwatanise n'abembezi b'ururembo urwambara bene rizoba bakwatanisaho n'abembezi batari bamwe na bamwe aba barimo nkoro kugwa umbigere byo umuzwekerwa wa mukuru w'ihangari ya Uganda aburembo urwambara wekinisa Robert Kanusu hamwe na namuzwekerwa we otebirwe no mukici yo mucyarakazi umwishengero ahabwa urembo urwambara wekinisa Honorable Rita atwase bwashika bayitiyanda umutaxi park yo murembo urwambarara kandi obwo bayegitwaho no rukura polisi yebyiruka byahanguto umwete OC traffic mwe n'abapolisi batari bamwe na bamwe okugezaho kunyweza ebyo kwerinda mwene wetu ikirize aloni no rukura abavugi ba taxi hamwe n'abakama abazo umurembo urwambara yargayo no kusima abo baherezo bwa embassy ukurgayo kandi bakatekaho omushomogu kandi niko garuka kusima n'abembezi babo aburembo urwambara abemirimo mirungi bakora irizoba batine wa road safety so kuba tujyo mu inspection nawe road safety manisa kuba twaza rugudu ko twaragaho bavugira amagara marungi gabantu na nebyiru so umwe tugenda na tenda kwebaza bishop barambura na timu yona ko buri mwaka emyoga nayo batwisya akigambo cya safety kandi batiyanga beta n'abakora bana bose kutwegeza bo bakagira anangeza abavugira kuba road safety zo gutwara abakiriya campaign ije kumizamo buri zo za muhanda tiko gumantere bukangu nagendaga bahoka cyakwatinze kugira ngo cyangwa abantu bigitiro kumanya wekinisa Honorable Rita twase bwashika yasima ba taxi park abwe sente z'abahireze imyoga okujamba kazikoresa je nko kubaretera na safe iyo koresa umusako yabo so yo warye sente za government obani PDM obani myogo manyangu ni wayehena abandi barumba songa mbere mwene nisima aba taxi park abemyoga nimba sima ntine bugarchu bakatutaha map onerebere kubandi bashoma bashembere omwana wawe tumukuzo mu nchiko nibashoma bokwebera bo wawe murinda korachi uyebuza nyofizi zinkwane zebichweka esente zirimwe bituri ababandi no bakutemba kadaro woko banzo wakabiri wawe rinda pe dero bagera nkatshoma bashembere mitume korachi eyehuba mwenyo nimba simu arone ndijo yo munofi Honorable Rita twase bwashika yagumeza muno konera mu Echerevranda Vincent Nomani Bugara cyariyo nabura icyo kutwara abana omye mukono okuja mune kintu kirungi munonga abakwenda kushomeza abana byo mukono nyonya mtanga tekenuke kabo muzire dero niza radio ndonda bana otera ba RC wanoronda bana nabashomese mukono hati niwenda bishi obana onda kuombeka obana onde bya welding obana oyenda ebya mashoche obana onde bya kapenta ebe byona ni bakora ki kandi mwa batakisa bakazi bantu basheme kushita mumuka hariho skilling omureta kore ariko yowana uvuga taxi na obundi agire kinde ki yakora ki nyona mwarabo mu chairman mwa mubine ampaka simundi njani mbakira ni tuorganizinga abacyara banyu mushi yasi bishoche no mushango niwe nata kwa kasente mwene womburizi wenjiri Reverend Vincent Nomani Mugara bunwa kwembero buherezo bwa embassy yargaye no kusima ruhanga abwizoberi kandi ashaba n'abarokore okwatanisiza hamwe n'abantu bona okwejumbera ombye mukono ebaro mumbegesa abana babo wa road safety campaign ngekanisa tukagurira ngo nei hano okoreba ngo abantu bitene baguha amahanda kandi kushira munonga abo kubatabagambiriwe tebegesiwe tubahabwire tubabangwire twatwine umukoro go mutaxi park twatwine habembeze baitu bambarira kandi nabakorera ingudo bona ba hose traffic bayi twabatina ba RCC bona kandi ebizoba gwa buri umukoro mukuru gwa graduation y'abana baitu aba daughters of hope
turi kuburira engeri twashanga y'umwana w'umushiki embere gangire kandi gumere kandi abumubashikire nta kwetunda kugira ngo bakaba basa kuba bukije cyo kimpaha muri kutwaburira engeri bayakira Kristo batubuza ngo tukore iki nuko kubatandikira hemyoga kandi yo kubasa kubazira emyenda hamwe na saluni n'ibindi nkebyo muri ngo mukora guturumwe rizoba ejuniyo kandi ofisi y'ibyo arana turutendekera emyenda here aho bari gukorera aba hariho no kuzwara kw'abana abakusomera umboherezo bwa embassy kandi abakusoma iby'umukono nabo bargayo no kugira batugambiraho Rita Twase Bwashika yagomizamo kandi yakoneramo ekibisho mazina ganje ni banyita cyoncyorocho nisimo buhereza bwa embassy nisima na bishop witu waterireho buherezo abashomesa bitu nubarunje nubatwazaje batushemesa kurunji emyoga ni minji hariho kora sabune bye biharani na nebya saruni mazina ganje ni niko barana nisima nitwaro kunazwa kusima abazire bitu okuteka makasinda kumalize umusomeji sima nano abashomesa bitu tusomesaje ukwizeje mishomo amazina ganje ninye dafanambire ninanye ry'umweji mbere ry'umweji umushomereri yebye mukono a embassy church of Christ uzimani isima ekanasa n'umwebembezo batuberira abazire bihayo abana babiri batine byo gukora batine ho kubasa kuza babegesa bingi ye mukono mwensima hanga habwecho n'abazire bita bikirize we Robert Kanusu ogunoro kugwa ombijere ebyorwe muzwecherwa mukuru w'ihanga rya Uganda murembo rwambarara yo mashuma yargeyo no kusima aba taxi kandi kugira ngo borobera eberagiro agaruka bashaba ogumiza muba kubyorobera tegala kubebaza olunaku luno lwaleero buli muntu lwakubiriza munne ku nsonga 3 olunaku luno luyimiriddewo ku nsonga 3 ate nga z'amaanyi tezambalala zokka za Uganda yonna ate ziri global campaign gye tuliko olwaleero ekwatagana ne social justice and human rights bw'oba obuze emmotoka obubi n'otomera omuntu oba omuggyeko eddembe lyonna ery'obuntu n'oliggala nawo. So it is about social justice and human rights. Ekyokubiri, it is about good long life. Buli muntu yeyagaliza okubeera mulamu nga bulungi ng'ate ng'anaawangaalako akaseera akawera. So we are happy tulishemererwe munonga n'abaorganizing eki akuba siime nkuru yeyaha okutaasa ha accidents n'ebindi kandi in fact n'omulimo gwitu kutera munonga ngenda kwongera ahanjiri eya government y'okurwa omboro twine program nyingi eziri omu social economic transformation omuri ecu twinemu program y'emyoga yitu ngenda kusiima akakiiko ka saako yanyu ya taxi akabembirwe chairman wanyu saako yanyu ebiri cyo kureberaho sebo chairman ahabwa GNTV yagarukotya ndi Clinton na habo mjomba na aliho open omurembo orwambarara Mwemnonga Clinton na hawe ahabwa makurago Bitkande hona kutwara ogwa Buganda katichiro Peter Mayiga Charles ogunwe katichiro wobukama ogwa Buganda yargayo yasima abanyabuganda okubasa kwatanisa hamwe omukutungura obukama bwabo obwa Buganda konka nabo yargayo yaraburabo bona barikurwanisa obugabe ningashi obukama obwa Buganda ngo betware betantare ebintu nkebyo abakuli okushemerwa okuzina okuzaguza omukikali kya Buganda oba abana basima kabaka wa Buganda Mwenda Mutebi abo kumara emyaka 31 ari kutegeka Buganda kandi ari kugitwara je basebo ne banyabo tetusobola kufuuka bantu babbala limu era ekyo ne mu butonde tekiriiyo awo nno tujja kusigala nga tulina abato atulina abavubuka
nga tulina abakadde. Tujja kubeera n'ababeera mu byalo n'ababeera mu bibuga. Tulina abagoberera Kristo n'abatamugoberera. Waliwo abawagira gavumenti eri mu buyinza n'abatagiwagira. Tulina Abaganda n'abatali Baganda. Ekyo tekirabwa n'ayonka. Wabula kye tulina okukola kusabusa kitiibwa mu mbeera ez'enjawulo bantu bannaffe ze babeeramu oba ze bali. Gwe yagala kyoli osse mu kyoli ekitiibwa. Ekyo kye kijja okutusobozesa okwegatta olwo tuzze Buganda ku ntikko nga tuli bumu kitole. Nziramu okwebaza omulabirizi n'abakulu bonna abateeseteese okusaba kuno. Ssebo tweyanzenga. Bagamba nti erwanira ebuko ekuuka ejjembe, naye n'owuwa akumma. Kale tweyanzenga. Neebaza olukiiko oluteesiteesi olukulembeddwa Oweekitiibwa Anthony Wamala. Oyo ye Minisita wa Kabaka ow'obuwangwa ennono n'obulambuzi n'emirimu emirala mingi. Abadde amyukibwa Oweekitiibwa Israel Kitooke Kazibwe, Minisita w'amawulire, okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka. Era neebaza bonna ababadde ku lukiiko oluteesiteesi. Neebaza bannamikago baffe nga bakulembeddwa Airtel. Naye okusinga byonna neebaza mmwe mwenna abazze. Katikkiro Charles Peter Mayiga omu kugamba kwe yasaba abantu ba Buganda okukwatanisa hamwe nk'ekitori kimwe haza abakombeka Buganda ekagumizamu n'entunguka. Neebaza Obuganda okutambulira mu buufu bw'empologoma. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwe ndaba Obuganda nga buli mu buufu bw'empologoma nga nnyimirira nga ntereera. Erinnya Mayiga gwali muti mu mbuga ya Namugera Kakeeto, jjajjange Namugera Kakeeto ali awo. Erinnya eryo Mayiga lye lyaweebwa Katikkiro wa Namugera Kakeeto omubereberye. Yali musajja munywevu ng'empagi za Lutikko eno. Naye olw'okuba Obuganda butambulira mu buufu bw'empologoma, ffenna ne bannange bwe tukola awo we tugumira. Neebaza bannayuganda bannaffe abava mu bitundu ebirala. Mulaba Katikkiro w'e Bunyoro ali wano. Mulaba Katikkiro w'e Tooro ali wano. N'abalala abatasobodde nga baatuwandiikidde amabaluwa tutambula nabo bulungi. Mutulaga obwa Sseruganda era tusiimira ddala bassebo, temujjanga okwo. Ku lwange, ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bwonna, ne ku lw'omba mu maka gange, mukyala wange ow'Embogo nayise naye. Tuyozaayoza Lukoma Nantawetwa okuweza emyaka 31 ng'alamula Obuganda. Twebaza Katonda olw'obutatwabulira era tumusaba atwongere essanyu, eddembe n'ebirungi nkumu. Katonda ne Buganda omwoyo gumu n'emmeeme emu. Abwa GNTV agarukosya ndi Julius Tumushabe.
Ministry by'umushuburo amakorero hamwe na bine byeterine kiturikweta Ministry of Trade, Industry and Cooperatives batandikira ihururu yo kubangura abantu abakwatirine no kurwanisa by'umushuburo ebiri omukatare bitkando obwo berengeze obunaku bwabyo ebyo nabibireho hotel ya Generation Suits ubwo abakuru abakugu okurga omukitongore cya industry ye by'amakorero hamwe n'eby'umushuburo obabire baganiraho n'abantu barukubabangura ahabwo kwerinda ebintu ebiri expired narshi ebihwire ahabwire bwabyo katubire nko muringo gwo kurwanisa ebintu biri akatare ningashe by'umushuburo bikuba biriho kandi okashanga bihwireho ningashe biri expired. Ministry iri kumanyanka by'umushuburo amakorero kandi nangwa n'ibintu byeterine iyo cyo kwasa kweta Ministry of Trade, Industry and Cooperatives hona bargairi anyakazoba no kushomesa abantu ahiteka ryarije no kuhinguza bwo kumanka ya National Competition and Consumer Protection Policy erigenderire okubasa kukinantura kandi nangwa no kwihahe bibyona ebintu ebe kwa bihwira mutindo aha katare kihanga ya Uganda. Members were now learning legal gymnastics. Shall and may and will. You're not the same, okay? Shall is a must. Will and may, possibly not. Shall give notice of the merger, acquisition, or joint venture to the ministry in the manner and the form prescribed by the minister by regulations. I hope you're now aware that where you see minister is the minister of what? Not another ministry. Omushomogo gwakorro mu rembo rwambara ahotere mwere kumanka ya Generation Suits omurka mukuzi ahiba kurukorwa Ministry y'Iby'umushuburo babasa buganaho n'abakamasho office aba district zimwe na zimwe mu burenge bwizo bwihanga rya Uganda bakawo kandi hona nangwa n'abajejero bamukuru bihanga omukubasa kuganira kandi nangwa no kubangurwa ahiteke ryo kugira ngo bakagenda nabo bashomesa abantu bahansi. Police ni nk'umusinge gwa iteka Gonka policy J twine Competition and Consumer Protection Policy nezara amateka abiri. Iryo kubanza ni Competition Act. Ejo niyo kwenda ubumwe abantu bareke kurwanira ombyo bushubuzi bwabo. Ningo mbyo bakora. Barebe ngo bakora n'uburinganiza buyumwandijo ninga companies hateje niyo kutweta Competition Act ejo twagihereza hati turiyo tukora ahitweta Consumer Protection Act. Bwanyuma yo kushemesebwa kandi ho n'abakega abantu babasa kurgayo no kubuze ebamba hurambe bateganisa hanshonga zibatacenga kurungi okugira ngo baza kushomesa abantu bahansi oshange nibabicenga kurungi. Because if you are protecting me, I should know that you are really protecting me. So how am I going to know? Is there any mechanism that is going to be? Yes. Apart from us, are there other programs that are going to be done so that consumers? Like they are distributing, because you can even go there and buy one iron bar. So those are the issues we are having with those companies. So where is sustainable development without clear enforcement? Because to me this is very key, such that sustainable development is achieved. Thank you so much. Amukuganira n'oryo muhwezi wo mujukira wa mukuru w'ihanga ahabwo rembo rwambara hona yargaye no kutugera ngo hatiteke rigenderire kurwanisa ebintu byene bihwireho ebiri akatare okugira ngo ubundi bukabasa kutambura umuntu wahansi kandi amagarageye garindo. Omushomogu nuguza kuyamba abantu na munonga omuntu wa burijo abo kuba twashoma ngo katugira umuntu yagura ikintu yashanga cyo expiringire so ekishemeye kuba nchikorwa niki reporting omushango ubwo aha polisi then yo polisi omushango gureto wito mu office ya president for more handling then enforcement ebeho bakwate owaguza ebintu ebyo dinde cyonkiza kucendeza aha kuguza ebintu
ebihwireho eti expire hatareke kubikozesa mu butamanya abakozesa ari kumanya ngo hariho iteka yari kumurinda na munonga kuri kwikanko mu bintu bikwata hamagara hati ibyo byatangwa amana nyinshi kugira ngo waje cyo wakozesa uze kukikozesa no kimanya umanya uko uri kuza kukikozesa kandi hagira ubuzubo bwabaho no gija kutwazuta so itekere no rurungi twaryakira kandi kugira ngo na government hatenjere mu amani then itwitwa abatandikirwaho kumanyisibwa kitwarenjiri ahishimire kuba neba then abenjire bagihurure bajakire then barebe uko bagiteye or principal commercial officer ahabwa ministry niyemwe eby'emshuburo amakorro kandi nangwa n'ibintu byeterine yargayo no kugira ngo itekeryo rigenderire kurwanisa ibintu byonna ebiri hakatare kandi hona ebyo mijingirire ningashiwe zo kubasa kweta counterfeit products ari kugira ngo nikija kubanki yamba abantu bahansi okutunga ibintu birungi ecara nagura kibe ni cyeco ahabwo burungi bw'amagara na n'uburungi bw'enkomuntu wacenga so koragira ati ninza kugura shukari ibere shukari kandi ariko basakora icyo kwenda umushukari koragira ati ningura amajyane ngabe garya amajyane dene kindi nana okuyamba amakampani kugira ngo gataryana kampani abakora ibintu bitari na bimwe na bimwe bareke kuryana bakorre umburinganiza kandi n'ubushyikirize za asimwe kageze aba GNTV agarukose rero y'ihanga rya Uganda Owekitiinisa William Ruto kandi ogunwe mukuru w'ihanga rya Kenya eroterere yargayo yahamza kimwe ku government erkwija kukozesa amataka g'abantu bontu agamaziro gwire buringwa mnonga agatakozesebwa kugira ngo nabo nka government bagire ecyo bagakozesa okukira mnonga okwombekaho amakorero nebindi angwechi niki William Ruto nagira ngwechi nikija kuyamba ihanga rya Kenya omukutunguka katubire mukuru w'ihanga rya Kenya w'Ekitiinisa His Excellency William Ruto akashishikira izoba yargayeho no ganiraho n'abanyamakuru kandi obo aha mukoro gwaguro ngendo misho omuyihanga rya Kenya kandi yakosa kagishaka okubasa korgayo no kugambira abanyakenya bona okureka government ikagumana yombeka aha mataka gaba ago buntu ningashi amataka go kubagaryaho hatina kibara gakorraho yocho kwasa kweta public land ariko jango nkije kuyamba ihanga rya Kenya okubasa kutunguka ya Juba kandi cyarayambe ihange ryo kutunguka. Encouraged that the funds raised from this bond will facilitate the construction of 3,069 affordable housing units, thereby generating thousands of jobs across the country, expanding commerce in many aspects of trade, aspects of supply, traders, and many other aspects that will bring this together. The structure of Lindsay Sukuk, aimed at providing housing at an average of 1.4 million shillings, significantly less than the current average, enables Kenyans to own homes by paying as little as 7,000 for 15 years. This initiative not only makes home ownership more accessible, but also represents a scalable model for investment in our affordable housing program, attracting long-term investors, including local pension funds. Vyona nagamba bwa nyuma yo kugira ngo Kenya karga yahinguza iteka ryo kugira ngo itaka ryaiza kumara ubwire bwinji mukamari atakorkozesa imyaka erengera ry'itanu government ya Kenya nije kurutwara kandi etyo etanike kuryombeka ho nangwa no kurukorraho ebintu bikuyambi ihanga abantu kibarje no kakanisa biteri izoba yargayo no kugira ngo ihanga bine korreka rikombeka amatakago kandi ubundi tokamanye bizimbe byo bikagumana bitayizi ihanga rya Kenya kandi oshanga n'imishoro yaguma hansi. I'm very happy to listen to Tom Mulwa and what they are doing with Dr. Kili on this space. And I'm very happy that today we are launching a product that brings the resources
that we are raising using this Sukuk bond. And it is my commitment to the people of Kenya that housing is going to be a major product. Many people have asked me, why are you using public land to deliver housing? I mean, what else was public land supposed to be used for? Because in many cases, if we don't use public land to deliver public housing, it ends up in the hands of a few other people by other means. So I am committed to making sure that we create more homeowners in Kenya. As I have said before, we have a mortgage industry of about 40,000. We can expand that to between 1.5 and 2 million mortgages by making sure that we have housing products that are affordable to the majority of Kenyans. You can only do that if you have innovative mechanisms that allows us to deliver housing and housing products at affordable prices. And I'm very happy that the private sector is coming on board to work with us in this space. As a financial instrument compliant with Islamic law, the Sukuk highlights the importance of Islamic finance in promoting financial inclusion and broadening market access. This aligns with the global move towards more stable and robust economic. Za asima gajis ahabwa GNTV agarkoski. Mnonga Desire asimwe habwa makuru agobit kandi twahika aha kwendera amakuru gitu go mwabazyo gwerizoba Mnonga iwe ogumire ahari GNTV agarukotya program eriyo ne kurataho ne ya shaishatu zo mwabazyo na Bishop Dr. Silas Tayebwa hamwe na timu yona ya evening special programs izini nyamurungi nizikurataho bwanyuma ya evening special otarga ahari GNTV turiyo mbiro 98 byo kubotora nke kanisa ya King of Kings betkande tugira ngo niwe orukutureba omukunzi wa Good News Television tweje mbereho omuryecho ekintu ekyo kusiba no kushabe biro 98 ubundi mukama akagira ekiyatushembyamo tugera ahitwa botora mukama barinde mwebere Mnonga natsigara ndi Claire tumwine murare kurungi.